salam dari kami Woko Channel. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan seperti biasa, bolo persiapan syuting setelah lebaran, cuti lebaran ki persiapan. Hari pertama masuk ya, dan Vicky hari pertama masuk setelah libur lebaran, cuti lebaran. Tetap semangat. Wareg pisan. Wareg. Jajane cil bololo. Kloter 1, kloter 2, Kloter 2. Kloternya akeh berarti ya. Kloternya akeh. Persiapan. Ya tetap semangat lagi masuk per hari pertama. Ini setelah lebaran. Iya. Nalaidin. Kalau ada salah kata, ada salah kata, kami segenap teman-teman Woko Channel minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya sangunya. Sangu. Ya, aktivitas hari pertama masuk ya. Semangat. Semangat no. Harus. Jadi pertama langsung gebuk trio GMP. Trio GMP, trio kencelong. Trio kendus. Oh, tak kira trio kencelong, Pak. Trio kendus. Oke, semangat. Pangga. Oke, pangga kelak gereja indase. Oke, siap. Ini belum persiapan masuk hari pertama. Nanti dari Banol ini apa tesnya di warung ku lho. Pantes senaman kan. Dan lor. Dan pangga hujan lakonin dan pangga hujan mau kerupuk hujan. Boleh sama harus golek uang duit apa saja. Menang-menang. Jok, jadi orang kamu Jok. Iya. Apa lu kapan bang? Kapan kucingnya tak teng. Aduh, salah. Sangat siap. Bendino raya di ndas wong ki oneng-oneng. Bejo Mas. Seneng dolanan ndas. Cawecane lho. Besok mesti ki oneng-oneng ndi-ndi. Saya kan putih lah ini. Caya pon. Lah iya. Ndas koyo ndas kon ditambahi ngono mundak koyo kon. Tos nyapa we tos? Santoso galau lur. Oh, poho. Poso. Santoso poso lur, bae. Ya, Alhamdulillah. Giro lu. Wis mbok sawang ngisor kene, sing mbok sawang kalau dakrim kalau. Lala ulap matan ngene wis mbok sawang ulap. Sawangan kene lho, kae lho sapa masa ulap. Lilik ngono kowe. Kae lho sawangan.
Ayo. Jadi jadi lucu biasa perjalanannya nak kompak. Cangkem karo anu ora kompak. Utek cangkem Aku dhewe. Yo jajan aja yo. Sira lu. Lah, beneran, Cok. Iki Pak ulah Pak. Kemana ya? Iya tau titik ya. Kira podo karo Ini tak sumpah. Tidak bisa tidur. Muindang lur. Poso-poso awan-awan keplongor kabeh, Bos. Iki delan pedang-pedangan keturun. Kontol. Delok loro. Ndak lho. Delok loro. Piye? Lho opo adut terus kene. Golek-golek. Golek anu wong Setorone pengen gawe wong hiu. dengenane ning kebunan gak tutup ya. Maaf ya lewat, maaf. Saiki pindah ning dhuwur bukit. Malah dadi gunem. Mungkin ditele. Embur. Embur. Met Mas ya. Ya, jalan ruang kamu kono. Cocok. Oke. Jadi orang pun tahu ya. Terus ini. Mbak sarone cilik iki ganti. Ganti ruang tamu kono. Posisi lagi mendung-mendung, suasana mendung-mendung lagi rada enak karo Dik Penny berangkat sekolah lur. Wah, ora lagi sama. Nah, oke, agak gauri ya ta. Prepare syuting. Iki Pak Ari. Halo dulur. Ini kita Persiapan syuting. Mbak Penny ya. Mbak Penny berangkat sekolah ya Pak Ari ya. Ya. Mbak Penny sekarang kelas berapa Pak Ari? Kelas 1/9. Berarti kok enek sepemate lho. Urung gendok ya. Baru bulan November. Oh iya bener. Masih Seperempat perjalanan. Ya. Kayak Mas Gupron, editor Wuku Channel, tapi yang ngamera juga lagi. Oh, iya. Mlaku ngulon sih apa? Pak Dul. Nek ngulon gak apa kok. Kok mesti ngene wae. Kalau nyutingnya kan kok tengah kono to. Di ngenekne. Nang pas ngulon. Perune wae ya, Lur. Oke, anu tenang sing. Mamanya mama cantik, papanya papa kera. Piye iki kok didepne rupaku? Pen papanya papa kera. Yo. Pen, pasanganmu Ben. Jadi dananya ganti. Enek to, senyum kepeksane enek to.
bose. Oh iya, bos Mukidi teko, bos Mukidi. Oh, bose teko awas bose teko. Ayo minggir, Bose teko. Dikawal man. Dikawal aman. Oh, dikawal. Ayo, Bos. Bos. Oh, Aku sampai